Ebujafo na ye cheche wo biara sanso emahwefo etifo adofo Ganafo nyina ye mu biara akwaba ede ba Attention TV so your most inspirational YouTube channel we say mabepiem ewa hasabre na ya bra metina enfama mu ede mama me ekua enchuwa ebra me de ensema atese ewo man Gana mu ababo ne nyina ano abo ne bedema se me de ba besomo ama wusu hu ne ekoso ewo oman Ghana emu ebujafo ne sayo ntino if you are new to the channel na so nya subscribe ya bon homodene na subscribe ne kama enfa ema Ebujafo abra yense wo brane mbonra enensem na yewo ede emamono Ebujafo na ye hye ensem na se na ye de amamodi a na ye de mu ekwakopie mu ewo sofopanyi kum chacha ye de mu ekopie mu ewo na kache sanse ensem bi efi na kache eba anu oden emu oya emu orem eyi papa ne nyina efa oboa sensensem a eti atese ewo man Gana mu na wotwe etwemu ya anase na wotwe mu a nipa kunkum ekokokoso ebinimu kase ya ban na aba enu ntini ekwakodi tutu ase enu na nam so ma asojafo anase asrafo nso epuma tu kunkum nipa bi in fact na ye deja wo man Gana mu na wukọ oboa se a in fact na ye nyan papa ebra asase mi ba ye Ganafo bebe na na o mabekasa afasa asemu a enya asem keto na ne nyina no na obi ade soboa ebo Captain Kojo Smart enye asam ketwa eno nam sama kum chacha ede abatu ja se hene ha enye Captain Kojo Smart na de sase mi bae kra na wo mo de sase mi bae kum chacha bo momudi yanko ne koti emra yenua Captain Smart ni issues na aba mitu kwan afena nyame adomode me aba a osofu kum chacha menso me be kire madwen sabe obi a woni opinion that mentias yese I saw my saying bo Captain Smart yasenuyam I saw my saying bo na senuyam sabi mo bo Captain Smart yasenuyam no matumi ye gina mekasa iso aka chem say nyansa ba kokora anim ade a yefure ni nyansa ba kokora anim hwa kromu wa ye wei ya wo bibi yefure ni freedom of speech Eti Captain Smart wa bekena sama ye freedom of speech ana obekena na sama no aye lasi aton ana Captain Smart eba ya wo bekere na dwenfa issues bia esi obo ase ho it's almost by 1 year na se ene ye sole ye na bibia kosi obo ase a eti yemfo brem nkoma Captain Smart ya wo bibia ye friend coincident ya wo bibia a ye friend coincident a asem bi ni asem bi hia bonse etuo na atoto na kunkrofo no obia di brem e ma Captain Smart ana sojafo na eko wo no a won tu etuo no yamfa brem ema sojafo no na yedi brem ekoma Captain Smart evise sojam any police mo no sa moko baabi na moko operation sa operation na moko ye no sa o commander sa wo sojani no ana police ni no sa wo commander ema commander enkencho se tutuo na utoa wo benya problem wo benya nsam eti sa sojafo na tututuo no aye won commander ena betumi ama order samon kotutuo no pacho won momo no mfa bremu ma won da Captain Smart na waken na sembe ye wayi atwam no ena wote wa som wa no ti so obi apompa abo no pese wo bo na senuyam yemfa bremu no ade fa bremu no kwama sojafo no pacho captain na wo obo waso obi na wo kutatuo ni bi pacho wano won ne koi why se wo bremu no yamfa no kuna to ba bia no kuna da amango bi esiwo a abre wudu amango na se a ebo bebregu ase aba bebregu ase wonim the reason obi edu wo peso oto ebo no ebo amango no note once Captain Smart yi obi a awurade ehira no wakasem awurade ehira no ewo na adwumadiem eti wodwuma ne nkoso a wo se media man ni journalist no wo beba ya betake Captain Smart na wo jaya sojafo na ekotutuo no wo beja won ebi se wiase o mama bia ho hi ena de owo din ne yebo
yet wo media man no obeba betake captain ebi se okonna ni mo chen ma wo se me nua bi a aye friend Wuramio se Wuramio abeye video bi Wuramio no wa Accra FM yan kochi Captain Smart yan kochi no kona kochi no konda kochi no brother that what you want to mean kochi no say you were citizen arrest konda kochi no o se Wuramio we ye nyatwon papa wo ye nyatwon wo media ne so won se man bi akua donko tabo wo ye no wo be ma wrong information sa Wuramio we be ma wrong information e wo UTV eno di obi amechi wo won se ano di obi amechi wo ameka ho asem wrong information and I would buy that's in the bi ya ameka Romans chapter 3 verse 23 Bible say ye nyina ya ye bone na onyankopon wanu monyama boyen ana Isaiah chapter 64 verse 6 was say ya de trene kura te so onyame ye nim ntomago han na nya bone da ha Wuramio wa begira wa yele wo te so obi anu obi kobo boxing ayeyele yankwachi Captain Smart yankwachi no obema information fa akua don kwon na ye wrong information no obi be chew that one minimum captain and na me Wuramio and na minimum captain wunimu no no asem waba no ka be for phone na wa frɛ no na watie on the side of the story na wa kyerɛw ka wo megira wo trending wo hia trend sa media fo we no mo nyina ye no mo nyina mo dwuma mo yo da mo sole a and a captain and okọ office to office and okọ ha no akwaji ska okọ a sa media fo ya mo kase nyina so fukum chacha me se ye nyina me se me hia mo ba bi bebre sa media fo bi ye media fo mo bebre me hia mo ba bi bebre won se me hia mo a e won krofo office ana me hia mo e won panifo bi nchen a na mo nanti ya change na sesa because mo ji infra pona ya na mo di hye mo bottom kora mo fele won se me hia mo bebre but mo di ya de mo nkan nya atwonfo nya atwon eti Captain Smart na mo se ye nkwoche no nya den aye ni opinion ana oba kire ye atwam de dada atwam eti sagana fo ewo brema ye bebrem obi ene charge ya ye ba charge obi ya ye charge ya soldier fo no ene commander na wono ema se ne nkola ne kwan ema won shoot ya no won na sese Ghana fo eka ho asem na munya Captain Smart ni ade oba na be kire wadwen pe he wakwaji ska ediwe so makwaji ska o captain wo memeti wo no sofo bi asamba na mbeka bi he wakwaji ska me pesofo ba ko a wo Ghana ha a wo betumi aba bonten se me sofo kum chacha boso me so a na wo twe so a Oma mi wansidi ebuja for sa pepepe anete ha na bede esem nyina ebesi ede amamo me amede esem ebra beden ara energy Jacob night makram